ilo wenkari mingsiro mkela lone FM lang taka rinka et minute ntsena kupela ora ya khumembiri ya kwa mkela mingsiro me kolonga ingisala stichiro surko nhleka nlu namotla ravu mune namotla siku hileria ravu makumembiri nongo rangwetile ya nzati lemera magetimbiri makumembiri makumembiri naru mina nikhalanga pet mathebula ngwana rismato wa jimo xitlango ma xingirtano wa cecana makunele wa ndandadzi eka ku tsala ngana ku Afrika wa vulavula humelerisiwa incindani Eric Mabasa ifamba singa kufika leka afu kupela ora ya nhleka nlu ni rina kufumela ku ri kwalonga yingisela uri ko mingsiro me haiko u yime kulunga ku lata hetela na timhaka ti kumbe ti leti hi nga lavaka ku va hi ti tiva ku ya amahlweni tiko roxe leri nga rhanga mahlweni ka ku tsandzeka ku herisa ntungu wa xitsongwatsongwana xa HI mavabyi ya AIDS tiko ra Afrika-Dzonga se ni vula leswi mhaka ku ku na xiyenge xin'wana xi nga endla vulavisisi xi kombisa leswaku Afrika-Dzonga eka vulavisisi lebyi a va ri ka byo ekusunguleni a va ri ka xiyimo xa vukhume nkaye ka matiko ya misava loko langutiwa ka matiko ya Afrika loko langutiwa ka timhaka ta vukona bya vugevenga kambe sweswiwani xiyimo xi vuye xi fika xi cinca mingsiro mugana lone FM se Afrika-Dzonga ri le ka xiyimo xa vunharhu hi timhaka ta vugevenga hikokwalaho ka ku va ku tinhlayihlayi ta vugevenga ti kha ti tlakuka swinene eAfrika-Dzonga ngopfungopfu ka vugevenga byebyiya bya ku tlhakisiwa vugevenga byebyiya bya ku ngungumerisiwa ka swa timali hi ndlela yaleyo se i vugevenga lebyi byi nge le ku tlakukeni swinene loko ku langutiwa tiko ra Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo hambi hi ta huma njhani ke hi ta twa wena mingsiro me hi le ka 0860002543 kumbe tirhisa mathevela DPRS abc.co.za handle ka sweswi u nga tsala eka Telegram kumbe WhatsApp eka 065 7443911 Aziz Fahad loyi a ri khale a ri xandla xa holobye wa timhaka ta matiko mambe nkarhini wa mfumo wa president Thabo Mbeki u hundzile emisaveni hi ndlela yoyoleyo se mi ta tsundzuka ku hayi khale ngopfu n'hweti leyi nga hundza ya mawuwani loko ni nga hoxisi ku hundze emisaveni buti wa yehe Aso Fahad se Aziz yena u hundze emisaveni hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexani lava va nga landzelela timhaka ta tipolitiki va nga lavaka ku swi landzelela ku ya amahlweni handle ka sweswo loko ku nga vi na leswi mi lavaka ku swi landzelela hi ndlela yaleyo ku na nawu wa mafambiselo lowu wu nga hetelela wu pasisiwa ka huvo yo endla milawu lowu wu nga ta ya mahlweni wu pasisiwa ka komiti kahle leyi langutaka timhaka ta ndzawulo ya dyondzo kumbe timhaka ta dyondzo nawu walowo wu hetelele wu endla leswaku ku hetelela ku langutiwa hi vuntshwa ku xana mafambiselo ngopfungopfu leyi mintlhontlho leyi tala ku va koho ya timhaka ta ririmi loko ku amukeriwa vadyondzi ku xana i mani loyi a faneleke a tiva timhaka ta timhaka leti ta ku lava vadyondzi lava faneleke va amukeriwa eka ndzawulo ya dyondzo kumbe va langutaka timhaka ta ku amukeriwa exikolweni ku ta fanele ku langutiwa ka yini hi ndlela yoyoleyo se i swin'wana leswi swi nga hetelela swi va mahungwini endzhaku ka ku pasisiwa ka nawumbisi lowu se wu nga ta ya ka huvo ya endla milawu yi nga ta hetelela wu languta ku ya mahlweni ku xana ku ta fanele ku hundzisiwa ku yini ku ya mahlweni ngopfungopfu loko a ku langutiwa eka timhaka ta mintlhontlho leyi swikolo swi fambiselaku ha yona timhaka ta matshinyele ya vana loko swi ta ka timhaka ta loko va ri xikolweni sweswo swa ku taniya se hi ta va hi ka hi bula na tatana Elijah Mhlanga laha ka 5 timinete ka hafu kupela awara ya 12 nhlekani lowu hi nga eka wona ku na swiviko leswi nga le ku kombiseni leswaku MEC va hetelele va vulavula hi timhaka ta project yin'wana ya vaaki leyi nga va ko eka masipala wa Greater Giyani 76 million landfill project a ni swi twisisi ku hi fike njhani ka ku va na ku MEC ve le ku vulavuleni hi yona namuntlha mi ta tsundzuka ku hi vulavule hi yona kwala ka nangona ku Afrika wa vulavula ku ri mhaka loyi swi nga hetelela a swi ri swin'wana swa swirhangani leswi va a ku vulavuriwa ngopfu hi swona loko ku ta hetelela ku hetisiwa kumbe ku hetelela ku yimisiwa ntirhweni municipal manager loya a nga hetelela kontraka ya loko yi hela yi nga pfuxetiwi se kahle leswo grilla leswi swin'wana swi ta ku swi vikiwaka hi vateki va mahungu hi swihi a hi ta tsakela ku na vo va hofisi ya MEC va ta hi byela kahle leswi se a swi grilla a ku ri swi ku cince yini ka leswi a ku vulavuriwe hi swoho malembe ndzhaku na le ka sweswi hi nga ka swoho kumbe ku na swin'wana swi susumetaka nhlokomhaka leyi ke kambe ke yin'wana ya timhaka leti kumbexana na n'we hi nga vulavulaka hi yona ku ya amahlweni loko mi ri na vuxokoxoko hi ndlela yoleyo se mi ri yini n'we hi number 3 loko hi pimanyisiwa na matiko yan'wana loko swi ta ka timhaka ta vugevenga
leswaku hina hi rhanga mahlweni ka leswo ka swi nga ri kahle kasi ke yin'wana yi nga mhaka yi nge le ku vulavuriweni timhaka ta mati aka cabinet loko yi ka hi nomo wa holobye Khumbudzo Ntshavheni va kombisa timhaka ta ku cabinet yo hi yoxe yi swi vonini ku xiphiqo xa mati a Gauteng a hi mhaka ngopfu ya ndzawulo ya holobye Senzo Mchunu kambe i mhaka ya ku tsandzeka ku korhokela ka va masipala lava va nga kona eka timasipala ta Ekurhuleni, masipala wa Joni, masipala wa Tshwane. Se swi ni fikisa kwalaho ka ku swiphiqo hinkwaswo leswi hi nga na swona laha hi swi kuma ka va lava hi nge a va fanele va hi rhangele hi vo va tsandzekaka vo tsandzeka hi yo mhaka mi kuma ku vana va tiholobye vana va maxaka ya vo i van'wamabindzu hina hi rhuma munhu hi famba hi yimela hi ya fika yimela ku hayi ku ta laveka timask ka Afrika-Dzonga a byela n'wana wa yena pfula khampani leyi nga ta languta timask hi byo vurhangeri lebyi hi lavaka byoho byebyo hikokwalaho ka yini hi nga hlangana na n'wana holobye ku n'wana MEC kumbe n'wana yini aku va ku i dokodela laha a provincial leswi hi hlanganaka na swona i n'wamabindzu a hi mitweneni 0860002543 hi ndlela leyo ku na nhlengeletano exikarhi ka Afrika-Dzonga na tiko ra Lesotho un'wana ka ku a hi ku heta mali i nhlengeletano Lesotho yi na vanhu vangani yi na vanhu vangani kumbe yi ringana na vanhu lava u nga kuma ku vanhu va ko vantsongo na le ka vanhu lava va nga Mpumalanga kumbe Northern Cape leyi nga na vanhu vantsongo kambe hi teka va holobye hinkwavo lava va ya hlengeletana va ku ve le ku hlengeletaneni na vurhangeri kusuka a Lesotho a hi ku timikiselo mina 0860002543 na teka riqingho rero ndzaka leswi i sweswo mingiselo Munghana Lonene FM 19 minute ntsena bilavara ya 12 un'wana mingiselo lo nhlakani bothete mpokeni hi pfukele minjhani papa hayi balava la ka Jopi la xitala vito ninge bothete ku na mhaka yin'wana yi nga ni khomeki kahle mhaka mfumo wa hina lowu hi nga wu votela mfumo lowuwani wu exploita vanhu too much why ni vula so i ku loko mo languta ku na ti-building ta mfumo kumbe ti-institution ta mfumo leti i kumaka ku na ma-security laha ka ti-building letiya ma rindzaka laha mara ma-security lamawani a ma le hansi ka mfumo i kuma ku swa tiveka ku building leyi ta va kona for nkarhi wo leha for vutomi hinkwabyo if hi loko swi ta va hi ndlela yaleyo mara why va nga hayari vanhu lavani on a full time basis because i kuma ku private company leyi va yi tholaka laha yi tisa vatirhi lavaya ntirho wun'we i kuma ku yi charge 15,000 mara munhu loyi a ku ya tirha layani a holeriwa 4.5 se ma swi vona ku laha hi na problem bothete swi lava mi hi kumela ni vula ni ku ri kwala ka SABC kwalano sweswi ku na ma-security kwala nyangweni wa n'wina loko mo ya mi huma mi lavutisisa mi ta kuma ku ma-security lama is a private company why SABC yi nga koti ku hayara vanhu va tirha on a full time basis because swa tiveka ku xitichi xexo xi kwalano for malembe mo tala kambe swi onha yini ni la ku twisisa ku swi onha yini leswi swi ku swi onha yini bothete i timhaka ta ku ri munhu sweswiwani i tirha layani a ri gedeni for many years a nga na medical aid a nga na nchumu loko a huma penceni ingaku a nga tshama tirha mfumo wa hina wu tsandzeka njhani ku vanhu lavayani va kota ku va insosiwa va va xikarhi ka mfumo loko ni byele loko munhu a hola 4.5 ku ri ku va tema kona argument ya n'wina xikalavitu loko a yo ta yi ku vatirhi a va vi na timfanelo leti ti fanelaka kusuka ka ti-provident fund ku ya ka ti-medical aid 999 a swi ta antswa ku tlula ku va fanele va thoriwa a swi bohi a ni ta andla na le ka ku na vatirhi sweswi va security lava nga na medical aid na kwala ntirhweni lowu ni tirhaka wona ku na vatirhi va na yona medical aid bothete a ni mi kombisile ku mavonelo ya miyingiseri a hi ma xitichi so leyi a ni ringeta ku ta na yona a ku ri timhaka ta ku n'wini loko ku ri ku mi yi vona hi ndlela yaleyo why ti-private companies letiwani ku na vanhu vo tala la ku mi nyika example i kuma ya hala health center laniwani ku na ma-security lama va tirha na vusiku a ku na holiday a ku na benefit leti va ti kumaka swi tandza hi yini ku mfumo wa hina wu nghenisa vanhu lava va tirha on a full time basis na kwala ya phela ni vula ku yima ni lava ku twisisa swin'wana kusuka ka n'wina exikalavito mi nga langa ku mi le ka Jopi kambe mi nga ri ka Jopi na swi tiva ku mi le kwini loko mi ku
kuna vanhu va le ku tirheni va tirha ma swi tiva ku mintirho yin'wana na yin'wana Afrika-Dzonga yi na milawu ya mafambisele vana yi ko bargaining council ya ma-security leyi yi va byela ku va ta tirhisa leswi va ta horisa leswi va ta tirhisa leswi hi nge swi nge swi koteki ku mfumo ku va un'wana na un'wana va mutirhela mfumo a swi koteki sweswo mara why okay loko ku ri ku swi nge koteki ku n'wana na n'wana va mutirhela mfumo a swi vula ku na mfumo lowuwani a wu tshiki ti-building ta wona wu ri hama security mi le ku ntwiseni mosne ivi ya ku boho mfumo ku nghena mintirha kwalaho leswi va nga swi nghena at any given time so please man a ku ndliweni timhaka ta ku vanhu lavawani a ni security mina ende swi nga endla ni pfuka ni nga vi security na siku na rin'we mara no vula timhaka ta ku ri ni le ku ringeteni ka ku ni twela vamakwavo lavan'wana wa out there va tirha ku va i holiday a ku na ku ve i hola davulu yi tekiwa ku fana na masiku man'wani hi yo mhaka ni ku loko mi ta na tlhelo ra n'wehe mi ri sungule hi tlhelo ro ka ri nga ri rona loko a mi lo vula hi swo hi ku va koho lava va tirhaku va ri ma-security loko ku ri holiday va kuma double pay va koho va ri ma-security loko ku ri nkarhi wa ku va ya ku chuchekeni va kumaku full pay va koho swo hambana ku ya hi tikhampani leswi a swi fanele swi langutiwa i ku milawu ya mafambisele lava va tirhaku swoho va yi landzelela na loko ngome ya yi sungula hi ku n'wana na n'wana va tirhela mara anyway mo hi veka timhaka ta anyway mavonelo ya mingiseri i mamingiseri a hi ma xitichi mo ni vuya ta yingisela ka rati mina ni ri vanhu va fanele va xanisiwa kumbe va fanele va kambe leswi ni vulaka swona i ku hi nga tumbeli hi ku un'wana na un'wana fanele va mutirhela mfumo kumbe naswona a swi bihi loko ri ku un'wana na un'wana fanele va mutirhela mfumo a swi bihi kambe mhaka hi yaleyo ku hi fike se ku yini ka xiyimo xa ku sweswiwani ku va na varindzi vo ka va nga mina swi tsundzuka mehe a va ri koho va baloyi va ri varindzi va tirhela mfumo va tirha a hanya ntomo loko ra ha ri thicara a va ri koho va tirhela mfumo se a ni tivi ku hi va hi fike njhani ka ku yisa amahlweni kambe yima ni twa ku n'we mi angula ku yini endzhaku ka leswi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki tsundzuka loko ku kandziyisa rito a hi la ku ta tlhe hi titwa hina loko hina hi tlhe hi titwa ka rito leri we nga ri kandziyisa a hi tlangi moyeni sweswo loko u teka xiboho xa ku se u kandziyisa rito u tima xiyanimoya ivi u kandziyisa rito loko hi heta ta kota ku yingisela hi ndlela yaleyo swin'wana i ku loko mi kandziyisa rito rolero nkandziyiso wun'we wu nga hundzi minute nako tiyisisani leswaku a mi lo yiva foni yaleyo mi vulavula mi twala hoyi mi ta wu twa nkandziyiso wa n'wina wu tlangiwa kahle moyeni kambe loko wo va u nga ringaneli sweswi na ha ku swi hlayelaku sweswi swipimelo a mi nga wu twi milamsa mara una mahlamula man bophete nene na nghena ka leya ya crime man loko mo jikajika ku talatala na la malokixini masiku lama ku pfalapfariwile switarata a ka ha ri lokixini ri fanele tiphina ka rona ha landzelelana loko munhu a ndlwini va ku tekela na movha getini hi nge vuli ku maphorisa a hi le ku tirheni hi ku vanhu va le handle hi va va endlaka swilo leswo ma ni voni ku ri vanhu va le handle vuhlayiseki vumunhu byi hume vumunhwini kahle la cause loko no langutisa ni mi byela ku na khombo stata na ku hala giyani hinkwako mi ta vona le switandini maswali mi ku hamba ku pfariwa ku va na demarcation endzeni ka malayini ku hala ni loko nghena hi laha i fanele tlhela ta huma hikwalaho hi ku hi le ku hluphekeni loko mo cheka vanhu va ku tala loko va khomiwa lava kumaka va ri group va karhi va khoma nkuzi picket mu nga ri va tirhisana na maphorisa a hinkwavo maphorisa va nga basa kumbe njhani cause ni vulavula henhla ka vanhu lava hi nga va khoma va ku talo kwalano ni nga ri phorisa na mehe na hi nga va kuma karhi va roba vanhu loko vutseta ku ta ku fika phorisa ro karhi ri ku tshika ni vanhu valava so xiphorisa xa hina na xoho a xi tlangi xiave xo karhi butet a vele ku hi pfuneni maphorisa va la kaya mina lexi ni karharisaku hi n'wina i ku hi tshama hi kha hi vulavula xixin'we kwala moyeni walowo hi ku loko mi nga pfuneki ka mina mi ya ka Ncindana loko Ncindana nga mi pfuni mi ya ka Sesi Rose loko Sesi Rose va nga mi pfuni mi ya ka Madikani loko Madikani nga mi pfuni mi fambisa sweswo mi ze mi ya fika ka Siphelele se a ni swi tivi ku n'wina loko mi ku maphorisa mi vula yini hi ku
loko mo wa mi ri mupani ku na district commissioner ni va tivaka general Mashava va nga tiyimisela ku pfuna so mi nge vuli mi ku loko mi ri ka alulekani ivi mi nga pfuneki swi helela kwala alulekani a ni mi fanele mi hinda mi ya ka district loko ku na leswi n'wa mi kha mi swi endla swi ri swinene hundzani hi swo hi vulaka swo hi tshama ka hi vula swona kwala ka nongonoko lowu mahlamula ma ta ni tsakisa yaleyo mi yi hlamulaka mara hi mani mi hlamula laha na mina ni veka mavona ya mina nga ri swikongomelo xa ku va ku duma ni loko wo khoma vanhu vuthete ku na lava va fanele va ku byela ku wa jaha hi kombela hi reverse va ri kwalaha ntirhweni wa maphorisa se loko ya byela loyi ku ri phorisa kun'wana hi fanele hi hanyela ku hlayisa mindyangu ya hina vuthete so loko ku ri ku mi hanyela swi vula ku loko ku ri ku mi hanyela ku hlayisa mindyangu ya n'wina hi tlhelela kwale ka ku swo fana na loko mi nga ndlangi nchumu ke swi vula ku loko mi va vona va endla vugevenga mo ti miyelela hi ku leswi a mi fanele mi endla swona hi sweswo swa ku loko sweswiwani mi ya ka station commander we le lulekani a nga mi pfuni ma hunda n'wina mi ta vuya mi ku hi hlayela vutomi bya hina a ma ha ya lava hini loko ku mi chava vutomi vuthete loko mo khoma munhu a pulukwani sweswin'wana mo n'wi khomaku va ri kwini a livuwa khomu ku ta station commander xa le pulukwana a swa ku vanhu lava ntele vanhu lava ni ta va khoma miti ku hlangana na vona vanhu lava ku byela ku wo yi tatila hi wehe wa phapha mitandla yi hi swona vulaka swona nge ku na district commissioner a swi heleli kona ivi ku hetelela ku ya na provincial commissioner mihlekete yaleyo milandzu emani mi susana le moyeni mihlekete yaleyo a yi hi pfuni ku aka tanihi rixaka hi ku n'wina mi le ku tumbeleni mi le ku lendleni ka mi le ku lawuleni swilo kambe hala tlhelo mi tlhe mi tumbela loko ze yimela timhaka ta wena ti yimeli i vula hi ku hayi mina vugevenga ni lwa na byona ku fana na maphorisa va lava nge le ku lweni na vugevenga va vurini na tolo muyingiseri wun'wana a nghena laha a swi olove ngopfu leswi 10 0860 10 ene man'wani mahungu yo tsakisa hi ku mhaka leyi nga vulavuriwa hi muyingiseri tolo a ku a mberile kwila a hlanganani a va kha va va lava ku va ta kota ku landzelerisa timhaka tin'wana ta movha yin'wana yi nga makhwatini loko hi hete nongonoko hi landzelerisiwile hi va hofisi ya le ka commissioner wa xifundzatsongo xa Mupani va lava ku twisisa ku vuxokoxoko ivi ni va lerisa ku eka mukapteni loyi a nga tshahiwa ku komba ku va landzelela timhaka leti se hina hi ta tshama na swo hi ku hey vugevenga kambe yin'wana yi tshame yi swi vula na phinda loko ku ve hinkwerhu hi le ku rileni hi vugevenga bya ku byi ndliwa hi vamani imani ya ka Elijah Mhlanga hi byela kahle nawu lowu nawumbisi lowu nga pfumeleraniwa hi komiti leyi langutaka timhaka ta dyondzo hi wihi kambe sweswo endzhaku ka loko rhulani mzamana hi byele ku mahungu ya misava ya hora yan'we ya ta emisekweni ya rhulani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ila hi nga kona mixero mugana lone FM 12 timinete ntsena ku bela hora ya 12 ku na nawumbisi lowu nga hunda emavokweni ya komiti leyi langutanaka na timhaka ta swa dyondzo ngopfungopfu ka dyondzo ya masungulo eka huvo ya endla milawu se hi lava ku ta twa ku yiya kwihi kusuka kwalano nawumbisi lowu na koho kahle wu vulavula hi yini se ku hi ta tiva ku wu vulavula hi yini hi fanele hi kuma loyi a vulavulaka ku nga tatana Elijah Mhlanga va vulavulela ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo ka nhlekani lowu hi bula na vona va hini ka xifaniso xa ku kahle wu khumba yini nawumbisi lowu nge le ku ciciweni hi ndlela yeleyo Mhlanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM khalanga hi xota n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene te hi rhamba n'wina swivulavuri swa ndhuma mi ta vulavula no na kenza ni khensa swinene a hi languteni kahle nawumbisi lowu wa ndhawu ya kumbe wa dyondzo ya masungulo wu vulavula hi yini kahle kuna swo tala ku na ti-clause leti hlayeke 56 ya tona so loko ti ri tani swi vula ku na ku cinca loku taka eka swiyenge swo hambanahambana swa ndzawulo leswi fikaka yona nhlayo yeleyo 56 swi hambanahambana swo sungula i mhaka ya grade R ku ri grade R lava ku va yona grade ya ximfumo leyi ku sungulaka xikolo hi yona xa ku sungula xelo xa vumbirhi hi vulavula mhaka leyi home education ku ri lava va humesaka vana va vona swikolweni va na swo karhi leswi va hi endlelaka swona ku ve ni hi kota ku tiyisisa ku ri ka kunene vana va dyondza va kuma tidyondzo ta xiyimo xa kahle ni lomuya va dyondzisiwaka kona loko va nga ri le swikolweni
swi tlhela swi nghenelela hala ka ti-policy ta admission ni ti-policy ta ti-language lomu eswikolweni. So ku na mafambiselo lawa ma humeke endleleni lawa hi nga ma vona loko malembe ma ya ma famba lawa ma fanele ma lunghisiwa. Kambe lexin'wana xi nga endla ku ri hi fikelela laha a ku ri na ti-court rulings to karhi leti ti nga huma endzhaku ka loko hi ta va hi yisiwe ecourt hi vanhu vo hambanahambana laha ku nga fika ku huma swiboho leswi swi nga hi sindzisa ku ri hi fanele hi cinca milawu ya hina. So ntirho lowu hinkwawo a wu ri wa ku lulamisa swona sweleswo ni ku tisa swintshwa leswi hi vonaka swi fanerile ku ri hi swi lulamisa ku ri mafambiselo ya ndzawulo ma va ka xiyimo xin'wana xo antswa ku tlula lexi hi nga le ka xona sweswi. Yin'wana leyi nge le ku vulavuriweni ngopfu i timhaka ta milawu ya timhaka ta ririmi eswikolweni na loyi a nga na matimba ya ku teka xiboho xa ku n'wana u fanele a amukeriwa xikolweni xo karhi. Sweswo swimbirhi swo ni twaka swi kha swi vulavuriwa ngopfu. Xiphiqo hi ririmi va ri va vilela ngopfu hi yini na ku la ka ku amukeriwa ka vana hikokwalaho ka yini swi fanele swi susiwa a xikolweni swi yisiwa ka nhloko ya ndawulo. Swa ku amukeriwa ka vana swikolweni i mhaka ya nkoka lowukulu hi ku ni loko languta leswi swi endlekaka ka tindhawu to hambanahambana ku na vana van'wani a va koti ku nghena ka swikolo leswi va swi navelaka. Loko u ya langutisa u twa ku SGB yi teke xiboho xo karhi ku ya hi ndlela leyi va lavaka ku fambisa maamukelelo ya vana ka swikolo swo karhi. So leswi a ndzi vula swo ku na mafambiselo man'wani lawa loko ma languta emalembeni lama hundzeke ma humile eka leswi a hi lava ku endlisa xiswona. Vanhu va matekile va ma jikisa se va ma tirhisela swin'wana leswi swi fambisanaka na xihlawuhlawu leswi hi vonaka ku a swi tshamisekanga swi lava swi lunghisiwa. So loko hi yisa ematimba ka nhloko ya department, head of department ya province yi endlela ku va ku ri yena loyi a teka xiboho xo hetelela ku ri vana va nghena kwihi ke hi ku loko ho tshikela leswi eswikolweni va tikuma se va nga ha endlanga swona leswi a hi langutele ku ri exinawana lexi xi ta hi pfuna ku ri hi endla swona. So hi xin'wana ke lexi nga vona ku swi lava hi cinca emafambiselo ya swona leswi ku ri ku va ku ri yena head of department ku vhele hi yena loyi a khomeke ndzawulo eka xifundzankulu, hi yena futhi loyi ku nga mufambisi nkulu wa swikolo hinkwaswo loyi a faneleke ku va ku ri yena loyi a nga na vutihlamuleri ku xifundzankulu xi fambisa ku yini, xi tirhisa ku yini, a ku na munhu un'wana. So hi swona leswi ke hi vonaka swi fanele ku ri tani hi yena mufambisi nkulu wa ndzawulo ku fanele ku va ku ri yena loyi a vekaka nawu swi hela hi yena ku swikolo swi fanele swi amukela evatsongwana hi ndlela yihi loko i ngi ku langutiwa enawu wa ku amukela vana kumbe mhaka ya leya tindzimi leyi ku nga yona hi vonaka eVaGauteng na tindhawu tin'wana yi tirhisiwaka ku sivela vana va nhlonge yo karhi ku nghena ka swikolo leswi swi nga le kusuhana na vona. Kambe loko mi languta eswinawana leswi vekiweke a va pfumeleliwi ku nghena ka swikolo sweleswo. Leswi cincile matshamelo ya vanhu ma hambana. Sweswi u kuma vanhu va muxaka wihi kumbe wihi ku nghena ka ri vuye ri tsematsema riqingho ri rantima. Okay, a ku fika kun'wana ri ndla yi nga ri ra tsema kambe ni mi twile mi kha mi kombisa timhaka ta ku matshamelo ya swilo ya cincile. Timhaka ta corporal punishment a ni ku ti nge he vuyi ka milawu ya nan'wa ka 2023 hi ku mina ni tiva ku swi hele nkama lwa na ha ri thicara na mina na ha tirhisa 81064837 hikokwalaho ka yini ya ha ri koho ka timhaka leti ku ni vona ku kha ku kombiwa timhaka ta ku ta tshinyiwa hi matimba swi vula ku swa ha ri kona timhaka leti kona swona a swi le nawini hi nawu a swi pfumeleriwi kambe ke loko mi languta eswikolweni mathicara va ha swi endla ni loko va tiva ku ri a swi le nawini. So hi swi vuyisile ku ri hi va tsundzuxa na vona ku mhaka ya ku biwa ka vana swikolweni a ya ha pfumeleriwi a yi laveki. Hi fanele hi tlhela na hina hi twisisa endlela lowu nawu wu fambisaka entirho wa xikolo hi wona ku ni loko se ku tshika ku ri na swin'wana leswi va nga navelaka ku swi endla mhaka ya ku biwa ka vana eswikolweni yi nga endleki. So swona swa endleka ni uma languta no bula ni lava va South African Council for Educators ni ta swi vona ku na
ti-cases to tala leti ti vikiwaka eka vona leti va ti lavisisaka va kuma ku ri ka kunene mathicara eswikolweni va be vana ni loko swi nga ri le nawini so swona swi tele leswi nga endla ku ri ku va mhaka ya nkoka lowu hi vuyisaka eka nawumbisi lowu. Se swi vula ku wu fike kwihi sweswi ku fanele ku endleka yini wa ha ta famba gondo rihi ku fika la se ku nga ta va ku ri nawu? I khale hi sungurile leswi holobye hi sungule leswi 2013 leswi vulaka ku ri se hi le ka lembe ra vukhume sweswi hi ri karhi hi tirha na swona leswi ndzi swi vulela ku ri ku na van'wana lava vilelaka va ku hi swi hatlisile a hi swi ehleketanga a hi zanga hi burisana na ti-stakeholders leswi nga ri ki swona loko ku hela khuma malembe wo endla nchumu swa tikomba ku ri ka kunene a wu tiyimiserile ku vulavula na vona hinkwavo lava faneke va vulavurisiwa. So sweswi laha nga kona hi hundze ka xiyenge xa nkoka swinene laha ke portfolio committee ya basic education yi nga endla swangu adoption of the bill leswi vulaka ku ri va wu amukerile ku ri sweswi wu nga hundzela mahlweni se wu ya ka National Assembly eka yindlu leyikulu ya palamende laha ke ku nga ta kanerisiwana hi wona kusuka kwalaho u ta yisiwa ka president ku ri a kota ku wu sayina. So hi tshemba ku ri swi ta famba kahle hi ku swi tele leswi swi lavekaka hi swi lunghisa ku ri antswisa mafambiselo ya ndzawulo. Ku ya hi ndzawulo a mi ta tsakela ku vona wu sungula rini ku tirha nawu lowu? Hi xihatla hi ku na swin'wana leswi swi nga hatlaka swi tirha hambileswi swin'wana swi nga lava nkarhi kambe loko a ho kota ku ri administration leya vutsevu yi nga si hela swi va swi pasisiwile hi nga kota ku tlhela hi ta tshama hansi hi vona ku ri hi swihi leswi hi nga sungulaka ku swi tirhisa hi xihatla hi swihi leswi swi lavaka nkarhi kambe loko swi nga endleka ti-elections ti nga si fika a hi nga tsaka ngopfu. Ma swi tiva ku tatani Mhlanga mi fambe ni nga mi vutisangi leswi hi nga mi vitanalangi ku swona na namuntlha ku na swin'wana hi nga mi vitanalangi ku swona kambe na mi vutisa laha ku na vadyondzisi lava va rilaka tatani Mhlanga va ririsa hi ku voho vadyondzile van'wana va dyondze hi NSFAS van'wana va dyondze hi timali ta le ka voho hi ku i ti-missing middle sweswo swa ku taniya ku va vadyondzisi se loko va leterisiwe xisweswo a ve le ku kumeni mintirho loko n'we mi thola a ma handle na ti-interview movhe mi va teka mi ku mi teka lava va nga dyondza hi mi swi vitana yini Funza Lushaka se va nge ri hikokwalaho ka yini swi fanele swi endlisa sweswo ku ve na vona lavan'wana va dyondze van'wana va dyondze timali ta vona van'wana va dyondze hi NSFAS sweswo se leswi swi nga languteka swi ri tani kambe a swi tani va kona van'wana va Funza Lushaka va nga yo tshama va pfumalaka mintirho leswi ke swi vulaka ku va khumbeka hi ndlela leyi fanaka hinkwavo ka vona laha kambe lava Funza Lushaka loko va sayina ti-contract leti hi va nyikaka tona loko hi va nyika mali ya ku ya nghena etiyunivhesiti ku va ku ri na xiboho lexi xi tekiwaka ku loko n'wina mi nyikiwe mali tanihi department hi na vutihlamuleri bya ku loko se mi hetile mi fanele mi ya kwihi mi ya dyondzisa kwihi. Funza Lushaka hi leswi hi nge i conditional bursary leswi vulaka ku ri u yi teka u tiva ku ri loko se u vuya ku na lomu u nga ta yisiwa kona laha u nga ta va u nga ti hlawulelanga kambe u yisiwa kona lahaya hi ku u nyikiwe mali ya ku ya dyondza u ta pfala laha ku nga na gap yo karhi leyi faneleke yi pfariwa. So hi xona ke leswi endlaka ku va tikuma onge ku na mintirho ya vona yi tshama yi ri kona ni loko swi nga ri tani hi ku a hi swi tiva vhele ku ri lava hi va teka hi ku va dyondzisa tindzimi eka foundation phase va dyondzisa information technology va dyondzisa math so va tekiwa va nyikiwa tibasari leti hi swi tiva ku ri loko se va pasile va qualifyile i tidyondzo leti va nga ta ti dyondzisa leti so a hi vanhu va ku va dyondza swihi na swihi kumbe leswi va swi lavaka a va ti hlawuleli va dyondza leswi hina hi lavaka swona hi swona ke leswi endlaka ku minkarhi yin'wana loko se va humile va tikuma va hatla va tekiwa lomuya na lomuya kambe nawu wa koho a ku na xihlawuhlawu un'wana na un'wana loyi a nga dyondza hi mali yihi kumbe yihi a nga kuma ntirho kwihi kumbe kwihi lomu ku nga na ku pfuleka ka ntirho ka xikolo xelexo. Ku ve xiyimo xi njhani sweswi tatani Mhlanga mi ta ni khomela ku mi lehisa la nkarhi xiyimo xi njhani hi timhaka ta nkayivelo na ku pfumaleka ka mintirho ya vudyondzisi? Xiyimo xi tikomba xi ta nyanya hi ku ministry le national treasury yi ku ta tsemiwa timali na hina hi fanele hi yimisa swin'wana leswi hi swi endlaka leswi vhele ingisa a swi hi fakele na ntshikelelo hi ku a hi swi navela ku thola van'wana kambe u kuma ku mali a yi pfumeli budget a yi pfumeli ku ri hi nga thola mathicara ku ya hi leswi hi swi lavisaka xiswona so
a ku na nkayivelo wa mathicara Yeah. kambe ke ku na nkayivelo ka timali leti ti lavekaka ku ri kota ku thola mathicara lawa hi ma lavaka. tatana Mhlanga kheseri swinene nkarhi wun'wina ku tiya ku engeta Khani mama. inkomo i tatana Elijah Mhlanga va lava hi bula na vona a hi buleni yana hi timhaka leti ta dyondzo leti ku fika laha ka awara ya 1 hi huma njhani ka xiyimo lexi ku na nawu lowu hikokwalaho ka yini ku fanele ku va ka ha ri na vana lava biwaka swikolweni hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku n'wana a arisiwa ku dyondza xikolweni xo karhi hikokwalaho ka ririmi se hi ri ka malembe ya kolomu ya ka 30 wa malembe hi ri ka mfumo wa xidemokirasi 0860 002 543 intala ni vone video yin'wana nako ya sesi wun'wani a kha vulavula aka xin'wana xa swiyenge swa mabulu a vulavula hi timhaka ta le khujwana mi tiva yini hi timhaka ta le khujwana n'wina mi swi tiva ku a ni lava mi vulavulaka hi maveriveri ni lava mi swi tiva ku endleke yini hi ku a ni twa kha vilerisa hi timhaka ta ku vana lava ha ri vantsongo vana lava a va dyondza xikolo un'wana a dyondza xikolo loyi a nga khomiwa ku laveka justice sweswo swa ku taniya ku tanihi rixaka hi kota ku swi tiva ku kahle ku endleke yini ku hi ta kota ku na loko ku na ntshikelelo wo karhi lowu fanele ku endliwa na wu ta kota ku endliwa ku un'wana a ta kuma justice ku ya hi laha sesi loyi a vulavula a kona se sina weli ku ri ku hi twa hi foni hi kota ku twa kahle ku endleke yini kambe mi swi tana hi vulavuleni timhaka ta dyondzo sweswi hi ku hi yoyi loko yo tshamiseka mhaka ya dyondzo swi swo tala leswi hi rilarilaka hi swona a hi nga ta rila hi swona ntsundzuka wun'wana ku loko byala a byo xavisiwa va ku loko i nwa i fanele i va i ri na matric a ku ta ku ri na vanhu vo tala lava va nga nweki hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xexolexo tanihi Afrika-Dzonga 0860 002 543 ndaka leswi hi loyi un'wingiseri wo sungula i lange ku a nga tiveki nhlekani Butet. aye papa Xikala vito lwe. Se anti kubeta ta Mhlanga va ha ri kokwalani. va fambini I mhaka leyi ya Funza Lushaka leyi va vulavulaka hi yona. A hi ntiyiso leswi va vulaka swo emoyeni va vulavula swi nandzika mara loko swi ta ka implementation ku na ni tisekhulo leti va ti khipaka va ni directive ku loko ni posa exikolweni fanele ku rhanga Funza Lushaka. A koli wun'wana na wun'wana a ni ngo hi swo va vulaka swona va nge va va nyike mali ku va letela ku va letelela ku va ta kota ku va dyondzisa na ko vadyondzi lava va nga va dyondzisa sweswo leswo i vadyondzi va lava va tidyondzo tetiya va nga vulavula hi tona va koho van'wana lava nga dyondza hi malavisiwana ya mpeceni un'wana ku va na to tidyondzo tetiya se loko se swi fika laha swi tikomba ni xihlawuhlawu se xi koho lero a fanele swi lulamisiwa loko ni tiposo xikolo a xi nyikiwi i mpfumelelo wa ku xi thola ku ya hi ku i mani loyi xikolo xi nga vona yena kambe miri yini hi mali leyi ya hina ya xibalo yi nga tirhisiwa ku letela munhu ivi a tlhanga nga tirhi hi ku a leteriwa hi ku va ku ka ku langutiwa ku na nkayivelo wo karhi na yena i xisiwana phela hi yo mhaka nyikiwe basari mara a ti ri la South Africa hi fanele hi treatiwa equally ku nga vi na lava rhangisiwaka mahlweni loko swi ya ka mhaka tiposo a ku na i recruitment ya koho leyi landzeleliwaka loko yo advertisiwi poso yi navetisiwa ku aplayiwa lava nga ni loko se ku landzeleriwe i process yeliya loyi a nga ta fika a hlawuriwa ve ni vuswikoti a kume ntirho ku nga ri ku vhele ku bukiwa Funza Lushaka kambe a swi ta yata sweswo swi ta antswa kambe miri yini ku va leku swi vula ku n'wetana hi vaaki yin'wana fanele mi bumabumela ku nga ha vi na mpfuneto wa swa timali wu vengi Funza Lushaka loko ku ve ku na NSFAS na vula va NSFAS a va tekeriwi nhlokweni mara na vo va pfuna hi government mara lava va fundza hi vo va ku hayi lava hi swona ni vulaka swona ni nge tanihi vaaki hin'we mi fanele mi endla swibumabumelo swa ku vana hinkwavo a xikolweni loko ri ku mfumo wu va pfuna hi timhaka ta dyondzo kumbe va ya dyondza a va pfuniwi hi Funza Lushaka a va pfuniwi hi NSFAS hinkwavo ku nga ha vi na van'wana va nge lava i Funza Lushaka ku ve ku na NSFAS ya sweswo swi ta yatsa hi ku phela vanhu lava dyondza etlilasini yin'we ku na loyi a nga yisa hi mali ya mpeceni ya mukhegula
se ku na yelwa NSFAS ku se ku ta wa Funza kuma ku wa Funza lo ku dyondza hi mali ya peceni ya vusiwana I wa mtlule tlilasini mara loko se swi tika ku thola va ku thola ni luya wa Funza kuve loko ku tholiwa xikolweni fanele ku bukiwa equality ku I mani loyi a nga ni vuswikoti loyi a nga fika a convince panel nemetweli kambe leswi vusiwana mi nga ha swi vuli ku na yena ku za nyikiwa Funza Lushaka na hi xisiwana Funza Lushaka yi nyikiwa mani na mani va pasaka kahle na vele ku ve mudyondzisi matswako va kha va ndla yini laya va kha va lava vadyondzi lava mi kumaku ku va pasini naswo va tsakela ku va vadyondzisi kasi sweswi leswi endlisaka so recruitment ya Funza yo famba yi jikajika va famba va recruita hi ti-region ni hi ti-sector kambe va lava munhu va lava munhu loyi a nga ndla yini kazi a va lavi ya loyi a nga ringanela ku pasa ku dyondza yunivhesiti va lava va vona se xiphiqo a swi hi vusiwana laya ka Funza nambi I ri na mali ka n'wina loko wo lava ku va vudyondzisi vo ku teka va ku nyika Funza Lushaka loko u fika u qualifya vo ku teka hikuva ti ri va bindzu va recruiter va endla swa ku loko mi vuya ku tholiwa n'wehe mi ta koti ku tlhela badala mali leyi se vana lava swisiwana va tsandzeki yini ku vona ku nghena ka recruitment yaleyo u kuma ku va qualify ku ya hi ti-requirements ta vona se swi vula ku ndzawulo yi veke xitandard baba yi veke xitandard se I swin'wana swa leswi mi fanele ku mi swi tekela nhlokweni na sweswo swi vula ku ndzawulo yi veke xitandard ani hi wo ni kesini papi a ni lava ku tatwa kahle loko ve a ku langutiwa vusiwana a ku langutiwa nchumu ko langutiwa ku munhu tsakela ku va mudyondzisi naswo I fikelela swilaveko leswi na leswiya se swi vula swo kumbexana ni tatwa bishop la andaka leswi hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860002543 Bishop Mhlanga salam minjani pukile kusalam la mi nga koko a furniture a swi na mhaka ke mi ri yin'we khalanga ri nga ta kombisa ku leswaku ka Mhlanga va nga swi vula a hi ntiyiso ngopfu mi ndle xipikara fonini ya n'wina cincani a mi twali kahle a hi hlonipheni vayingiseri lavan'wana va nga yingisela inkomo ya sweswi ke na twala ya sweswi ma twana okay a ni ku leswa tatana Mhlanga va nga swi vula a hi ntiyiso kahle a hi ntiyiso mhaka ku loko ku ri na poso yi nga huma first priority a va languti curriculum need hi ku ya hi leswi va nga swi vekisa swona va kombise ku na mathicara lama va nga mafanda ya kota ku dyondzela ti-subject to karhi leti va lavaka tona yes sweswo ni va twini mara a hi ntiyiso a hi nge ku na poso ku laveka teacher wa physical science na mathematics ivi ku humelela mathicara ya 4 kumbe ku humelela mathicara mambirhi lowun'wanyana I dyondze hi Funza Lushaka u na maths and physics ku na thicara wambirhi loyi I lo ti dyondzela hi mali ya yena na yena I na the same thing obvious vanhu lava nga ta apply va ta apply for the same post ya huma post yi ku hi lava thicara ra physics na maths or physics na life science se obvious vanhu lava va applyela that post hinkwavo va na toho ti-subject teto mara police ya Department of Education hi ku ya matholelo va ri I faneke I rhanga I teka from the Funza Lushaka pool loko se I exhaustini ku nga kumeki munhu la hi koho I ya ku ka the one lava va nga lo apply kunene actually kambe swi le ku hambaneni na leswi mi nga sungurisa swona phela n'we miri explain kumbe nhlamuselo ya le mi nga yi nyika sweswi yi vula ku mi lava thicara wa maths na physical science ivi ka mathicara ya maths na physical science mi kuma ku na loyi a nga dyondza hi Funza Lushaka ku na loyi a nga dyondza hi mali ya ka vona mi teka loyi a nga dyondza hi Funza Lushaka I xilo xo sungula xo leyo se n'wina loko mi sungula njhekanjhekisano lowu mi te a va languti curriculum needs kambe leswi mi nga swi hlamusela va languti curriculum needs engaka amele ku ni twisiseni khalanga ya leswi ni vulaka swona ni vulaka hinkwavo vanhu lavambirhi
a va faneke va standa equal chance because va commit subject a ku fana. kambe sweswo na mitwa ani mina ni landzelela ku sungula lan'we minge a va vuli swona tatani Mhlanga. Tatani Mhlanga va vula ku vo va swi veka as if vanhu lava va fandiwaka hi Funza Lushaka i va ti subject to karhi ntsena, meaning ku lava va ti dyondzela ku hi mali va nga dyondzeli tona ti-subject ta ku fana na teto. Se ni nge kwalani na vatswa sweswi va swi vulaka, suppose va fande munhu wa metse, yes, mara i koho munhu wa metse loyi na ye a nga lo ti dyondzela hi mali. Se swi vula ku mhaka leyi yi vuriwaka ya ku loyi a nga ti dyondzela hi mali a nga stand a good chance ya ku kuma ntirho. I ta kuma ntirho ntsena loko ku ka ku nga humeleli munhu wa Funza Lushaka pool. Hi swo va vulaka so i ntiyiso swi va vule sweswo. Of which swi disadvantage ya lava va ti dyondzelaka hi mali. Actually ku dyondza hi mali masiku lama it's a serious disadvantage. Na loko maybe mi kuma ku sometimes a wu nga qualify ku hi mhaka ya xiyimo xa timali, a wu nga qualify ku i nga kuma mpfuneto wa swa timali, i nga hetelela i tempteka ku forjara ku i ze i kuma mpfuneto wa timali ku loko i hetile i ta kota ku va na advantage ya ku i nga thoriwi. Va thola matala leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona Bishop hili muyingiseri n'wana wakwe heta ku swi hlamusela kahle la hi ya nga ni tsakisa leswi nga swi hlamuserisa xiswona a ku lava va Funza Lushaka vana recruitment drive leyi va endlaka, vana ndlela leyi va yi tirhisaka ku kuma vanhu lava nga ta dyondzela vudyondzisi ani va fika va vekela swipimelo va ku loko la ta va mudyondzisi i fane i va yi ri na kumbexana no nyika xikombiso ri na level 5 kumbe level 6 kumbe level yini ani hi ta kota ku nyika basari ya Funza Lushaka. Se ivi va n'wi nyika munhu loya munhu tu ka level ma level 6 level yele ya va vekele yona, va tlhela va kombisa ku na van'wani va swi lava ku va dyondzile ku va ya le va fika va kuma ku ti-level ta vo a ti pfumeli ku va ka Funza Lushaka program. Ma swi vo se swi vula ku hi kusuka kwala hi benchmark yaleyo swi vula ku loko ko va ku ri ku va siye n'wina Bishop America level 3 va tekeriwa ri ka level 5, swi vula ku va seti standard xo karhi. Swi ngo fika swi cinca loko se mi ya pasa university ku a ni vhele a university i swin'wana, kambe leyi a ka matric swi vula ku va te hi lava nga na ti-level leti. Ma swi vo ve le ku ringeteni ku ndla yini, va le ku ringeteni ku tlakusa xitandard xa vadyondzisi ku nga vi vadyondzisi lava va ku hi na ntsena vo pasisa sweswi hi nga pasisa swona. Okay, yeah, okay. A hi nge all right. Na switwa sweswo. A hi nge hi loyi va veke standard xexo, a hi nge va ku okay loko i lava ku i qualify this bursary i lava ti 60, lava 60 ya physics, lava 60 ya math, lava 60 ya life science. Yeah. Ivi then munhu walowo a qualify bursary va n'wi teka ku ta un'wanyana a ri na ti 70 hi yexe a ya dyondza hi mali a tlula na luya a nga lo recruitiwa wa ti 60 wa bursary. Still the very same thing lo wa ti 70 for the fact that it dyondzele hi mali a nge vi na priority. Na priority intiyisi a nge vi na priority ene na pfumela mina ku sweswo mi nga swi vula mina n'we Bishop hi ko va ku ni ya mahungwini sweswi mina n'we Bishop ha pfumelelana ku mi lo swi exaggerate kambe hi ta njekajekisana siku rin'wana ni pfumeleleni ya mahungwini. Iko loko za kuma ti 70 ne i endla MBCHB loko za kuma ti 70 na ti yinini i ya ka MBCHB a nga ze ala ku va teacher ante ni ta twa n'we a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we hi loyi rulani mzamani minjhani mi vulavula na Nhleko Vuma kusuka eka Ndengeze eka Mavuza. A swi hlamarisi ngopfu ku va hi ri ka loyi wani wa twala sweswi hi nga twana na muyingiseri wa mina ku loko hoze hi twa swin'wana a ha ku lavi moyeni wa hina, a moyeni wa hina hi fanele hi nga twi nchumu hi twa wena ntsena a hi tweni ndo esekani mahaxi na mumirisi ka vona vayingiseri
timhaka ta mati nga ku xitlhontlho xin'wana xikulukumba swo fana la nkamba kulani nga ku tiko rin'wani ro wa vaakatiko loko swi ta fika laha ku nga na mati i ku laha gedeni hala kaya lani ku fike ku ceriwa phayiphi ya mati a yi zangi nga huma mati loko project ku ta yi fike makumu ku tlhela ku ta project yin'wana ku tlhela ku ceriwa phayiphi ehenhla ka phayiphi liya na yona a yi zangi yi nga huma mati kokwala nkambako sweswiwa vakhansela va nghenaka un'wana na un'wana loko a nghena i nghena boholi a ku zangi va na boholi ni ta ku yi le ku humeka mati tiboholi ta ku to endliwa ku ri hawa hi endli tiproject ti kona hi ti endlini ti fike makumu mara a swi le ku humeka mati ni tsutsuma ni a lulekani 3 months back na koho a ku hoxo tiphayiphi ta mati na ni tsutsuma va vula ku tiphayiphi ta mati a ti le ku humeni tona ze ni vona vaakatiko va khome tipiki va kha va cela va ti kokela mati hi vovini kokwalani ka ku endliwa ku project ya mati ayi inkomu maxi rishile botpet nehleko wakavuma kusuka eka Mavoza lika ndengeza botpet mhaka ya vugevenga botpet ya to ya yandza and then loko ku ri xidlodlo eka xiyimo xo sungula a to xi fikelela ta xi kuma xexo ta xi kuma simple ngopfu but nge se va khale ta va se khome number 1 hi vugevenga eAfrika hinkwayo hikokwalaho ka ku loko ma langutisa matiko hinkwayo lama nga la Afrika ma khitikanela ku kwihi kona la Afrika-Dzonga and a va fikile swinene va fika hi vugevenga and loko va fika hi vugevenga va tlhela va fika va capture na xiphorisa va tirha na xiphorisa hi ku na xo xi vulnerable ngopfu loko swi ta ka tlhelo ra vugevenga botpet inkomu Nsikani botpet na muhumelerisi botpet i vukungundwani kumbe crime tikweni ra hina ni loko byi nga hela hikuva ku cinciwa phati loko phati ya hina yo cinciwa swilo swi ya ku cinceni ali na vo tiphati letin'wani namuntlha hi va vulavula kahle hi ku hi vona nga ku loko vo nghena swilo swi ta famba kahle va ku fambiseni swilo kahle vo ma 2 years 3 years 5 years nyana loko se manje swi jika na vona se manjeni va swi vona kota ku mbhova u kwini va nghena na vona va endla sweswi va nga ta va swi endlile mara swi nge fani na mfumo lowu hi nge le ka wona sweswiwani mi ni vona nga ku loko ho cinca phati swo tala swi ta hunguteka ngopfu ku ta va na va ta meka sure ku va va serious swilo swo tala vanhu vo nghena tikweni va nga ri na maphepha vukungundwani swilo swo tala swi ta hela botpet hi ya ka hi nga cinci phati swi ta tika ku cinciwa ku yiwa ka yihi okay a ni ku ta nghena lowun'wana hi twa ku yi ri yini hi nga si teka riqingho rero ka 0860 kalanga na muhumelerisi kwalano nkulukumba loyi a nga huma sweswinyana a vulavula hi security u vulavula ntiyiso hambi yo G4S yale a yi holeli nchumu va kuma nchumu kalanga ni un'wana ni nga le ka industry ya security na swi tiva ni yi tirhile G4 so thoswa mi vone na mhaka leya thabo best aliya valungu va endle ku no a kota kusuka laya ma security lama a va lauta ku no bona at least va ta kota ku va kumanyana swimalana nyana hikwalaho ka ku no mali va yi kumaka yitsongo ngopfu so ma security lama ma nga endla leswi hambi ku va soleni ku no na mfumo wa hina u corrupt swinene swilo ndlela leswi nga yimisa swona a swa tshamisekanga khalanga inkomo kambe mbula yini loko mi kuma mali yitsongo i manangana mali yo tala loko mi kuma mali yitsongo hi mi vula yi hi yo va nga dyondzela ku ya tirhela yona yaleyo yi mani a vela ku kuma mali mu a ni swi twisisi phela yi nge tali mali hambi yaloyi mi hleketa ku yi na mali hinkwayo wa ha yi lava Sylvester ka kona 0860002543 a hi ku timingiselo me ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka nongonoko Afrika Wa Vulavula mali yi tali mali yi tali mali yi tali loko mi languta sweswiwani ni vulavula ku na n'we sweswi hambi mo vutise kumbexani mi ya ka valava mi hleketa ku va na mali hinkwayo mi ta swi twa ku mali ya yi tali mi ta swi twa ku mali ya yi tali se i mhaka yin'wana leyi kumbexana na n'wehe tanihi vaaki a mi fanele mi yi tekela nhlokweni a ku hava ku mali yi tele 0860002543 n'wana hi loyi endlekani mali ka vula yi tali muhaxi na vaxomi mpfhukeni hi pfukile minjhani hi pfukeni muhaxi a kenza hi swona mani a ni nge hlweli a moyeni a no lava ku kombisa ka leswi ni nga swi vula hi mvulu
mi nge ti hayi tlhela evuya se ni vuyini ku la ku kombisa swin'wana laha hi ku hatlisa muhaxi ne a hi swi tshikeni sweswo mi ta kuma nkarhi mi ta swi vula sweswo swi a hi loko u jikajikela kwala hi nga kona nyana hi nga ha tlhelelile kule yi ta nhlokomhaka ya koho yaleyo sweswi a ni nge te ni ta mi byela okay na ku na problem tekani van'wana ku na swo biha okay but wa mina cancer 0860002543 liya hi ta va na yona mhaka hi ta bula hi yona ta mi tivisa ka ha ri nkarhi hi kota ku hi basisa xin'wana na xin'wana lexi nga koho xi basa hey ya swi vula ku ri kumva loyi a researchini se a ri khomele phepha a lata ku yi kosa a mi khome yini ay okay enhlekani aye minjani epfokele minjhani papa mama ebopet ni vulavula na swa hombe vona jiveka matirha vugevenga corruption venta ku hava ku hi nga hela mani ku hava ku hi nga hela na pati yaleyi yi taku yi ta sungulela hansi mativa njhekanjhekisani wa n'we mi wu sungulele henhla ngopfu a ni swi twisisi ku mi vulavula hi yini mi suka kwihi mi landzelela swihi loko a mi lo kombisa ku muyingiseri loyi a nge te ivi hi kota ku swi tiva ku mi le ku vulavuleni mi ya tlhelo rin'we hi ku loko mi ku corruption yo hela a na ha swi tivi ku ni fanele ni ku yini ni vula corruption ya leyi nga tata ya maphorisa ya ti-official ti nga tata ta kwala muzanzi hayi ku haku yi nga hela as long ya ta ha fambisana na ti-party because loko mo languta botpet mfumo wa hina wu dye ngopfu n'wana na n'wana a lava ku nghena u lava ku dya se vukungundwani byi nge na pati yaleyi hi nga ta yi vhotela yin'wini yi ta yanga yi dya ya lunga na nga ku a hi tshikeni pati yaleyi yi rulaka ruling party a yi ruli wayawaya va dya wayawaya va ta karhala loko wo lata nanga un'wanyana a sungula hansi ku dya swi yile botete nemetweni a ni tivi ku kumbe u yi ta va twile ku va ri yini mani va twangi kambe ku na mhlavela nhlekani DP mjani pfukeni mjani papa awa hi valava a khensa mina ni kombela ku landzerisanyana leyi ya le xikolweni mi nga yi khumbanyana loko ma ha sungula ku hayi ka ha biwa eswikolweni a xikolweni mele xi vona ku xi nga xiphiqo ngopfu i mhaka ku va ri loko va mfumo kumbe va department ya le education va ku no vana mi nga va bi xikolweni va nga ti na swin'wana switshunxo ku mi nga va beku va ndleniseni swilo leswi a ntiyiso swi tisiwini sweswo ku ve na program ni tsundzuka kahle ni kha ni ndla tidyondzo kwala ka Munghana Lonene FM a va yi vitana alternative to corporal punishment a yi kha yi seketeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ta masungulo okay ni veni mi pala mhlave a ma ha ri na yaleyi yi okay mali swi nga xi twiseki ngopfu a ku ndliwa yini lexi ni lavaka ku tiva xo a xi ndliwa yini as a sort of like measure corrective measure ni nge vitani much of a punishment a ku dyondzisiwa vadyondzisi hi tindlela leti va nga ti tirhisaku mayelana na ku a ni ximhakakulu loko ze ku biwa n'wana i mhaka ku va kha ringetiwa ku lunghisiwa kumbe ku tshinyiwa a ku leteriwa hi tindlela teto hambi sweswi ni nga ta ni nga swa khale va 2007 le loko na ha ku fika kwala ka Munghana Lonene kambe i minongonoko leyi a yi va yi kha yi langute swoswoleswo leri ra ku a yi pfa yi va koho mhaka ya ku vona ku hi nga hanya handle ka nkhavi okay dipinamito and then n'wina tanihi former mudyondzisi a mi vona yi ri effective yi ri yin'wana leti va ku effective ni vona yi ri na ntikelo hi ku loko ni kha ni languta na hi minkarhi ya mehe ya ku dyondzisa a ni nga ri mudyondzisi wo ba kambe vana a va tikomba ku va nitwa loko ni vulavula na ximirhani xa mi xitsongo yo a hi swinene swa n'wina DP mhaka yikulu yi hluphaku ngopfu ka vudyondzisi i ku swi kahle ku vana va ku hlonipha ku tlula ku chava okay loko vo ze va ku chava swi vula ku siku rin'wana va nga ku juma kambe loko va ku hlonipha i hanya kahle na vona
okay no awa nkese ngove man isona dipin lemke kumdume ngofu matiba amdume kuduma ngwina man maka ku iskar kap sikolo kumuntu sika kubulumu ka ingisela mlongo ko ngwana msiku mtu abakari bakaya kayisa bahashi bakare bootpad to kan kabula ro rimbe umara anbatu la vutovile ko isona kai leswo duma hi dumisa hi n'we hikwalaho vayingiseri va hina ku va mi kha mi hi seketela hi swona swi tsena ku na swin'wana laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula esa swo mingisero mugana lonefe ku na nkulume wun'wana ve ri Sylvester a ni tivi Sylvester mo nisa ka khomiwa la but Sylvester a ko hindiwa hi kona Sylvester se yi tsandzeka ra vumbirhi sweswi hayi a hi kumeni van'wana hi vulavula na vona hi ya mahlweni nongona ku Afrika wa vulavula ka Mugana Lone FM loyiwani i ri yehlungwani Zinjifu mpfukini bothead hi pfukile minjhani na mpfukini xikhulu xa mina a khensa hawu khensa mina bothead a ni la vulavula le ya education ya bothead loko mi twa tikhesi to tala ka media swa ku mathicara va be vana hi xitalo ku va ku ri hina vatswari hi va byelaka mata vana lava va le ku phungeleni ngopfu vana lava loko no mi byela ku mathicara va ha sina xitaci etlilasini va teka van'wani vana va xavisa ti-losdrow va xavisa swidzidziharisi kwalaha xikolweni number 2 va cina sama bad company number 3 gangsterism vana ti-group ve le ku lweni so vana lava ve le ku a va ha ri discipline so maybe I mean a ni swi lava ku yi vuya corporal punishment mara ku nga ri leswiya swa ku fana nkarhi lowa wa apartheid so mi ni le ku yi sapoteni mhaka ku vana lava le makaya mo ni mi byela ku vatswari vo tala va le ku tsandzekeni ka ku controla vana lavowa ene a swi hisi helo a ku heteleleni xidyelani lexiya xi nga le ka mavambi xa vana lexiya xi ya ku taleni loko vana lava va nga disciplineki so that's why ni yi sapota ku corporal punishment kambe mo yi sapota a ku na la yi ngele ku vulavuliweni ku yi vuya ko va n'we mi ngo tsakela ku loko a swi koteka yi vuya kambe ke mhaka hi leyi hlungwane ku loko mi fika njhani ka ku n'wina mi ku vana va le ku tsandzeni na vatswari ivi mi langutela ku va ta kota hi vadyondzisi that's why mo ni nyika xikombiso a ku sunguleni kombisini ku ha hlangana hi ri ti-SGB to tala ku na la ku hlanganiwa kona ku xeriwa hi vana lavawa so that's why mi twa ku na ti-case ta ku a xikolweni xo karhi thicara ri be n'wana swi huma ka social media swi endla ku se thicara ya tengisiwa hi ndlela leya se hi va yo twanana ku mathicara va tshinyeni vana lava mi va vitwanani ku yini ku banani vana a swi le nawini sweswo va to khomiwa va tekeriwa na xitifiketi xa vo xa vudyondzisi se that's why ni ku ma ku vona ntani ka Eddie Eddie susani tintambu teto ta hi kavanyeta susani tintambu teto mi vulavula kahle susani tintambu mi khoma foni na mi twa bothead ya vulavula a ni komba ku ku fanele mhaka ya bothead hayi ku a va tshinya vana lava ko va ku swi to ka swi nga ti kombi ma swi vona bothead a va tshinyanyana ku va leswiya swa ku vavisa that's why mi kuma ku na mathicara lama hina a va byela ku vana lava va tshinyeni mara ku nga ri ku a ku heteleni n'wana a vaviseka so hi ri vatswari ka ti-SGB miri ma va byela ku tshinyani vana lava mi va tshinya njhani a hi ri va byela ku dlaya xa ku hetelela bothead xa ku hetelela a va tini spokesperson xa hina regional record va ta tshinya vana lava va hina va hatlani miyexe because na vanhu lava hi ta va hosi miyexe va sapotile ku va hi tshinya vana lava va va discipline bothead ni metweni mi hlayiseka mina khetseni boto wa mina sweswo mingisero Mugana Lone FM nongonoko wa humerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana nongonoko lowu fanaka munduku a ni na vo hi ku tisela vona kusuka Ben Store nongonoko lowu hi leswi ni swi tivisaka swo
handle ka loko ku ri na swin'wana swi nga cinca kambe a hi hlangane mundzuku ku tiselana ngona kolo wa Afrika wa vulavula mundzuku handle ka sweswo Ike Ngobeni kwal ta mi tiselana ngona ko dzumba na mina kambe ta diba mundzuku ne hayi na kuri ku hangala kwili vangwavale no me mundzuku ni tila ntaya ni hasha ni ri kun'wana nta swi kota wi nga ri kona a nga ku va papa me va nga ta va ri voxe va ri la navo va ta va nga ri kona va ta va nga ri kona swi vula ku hi hangalake hinkwenu va papa va ta va ri giyani na vona na hi kuma mhaka leyi kwala giyani mi ku hlayako ve sweswa ku ri na mucatucatu yo ka yi nga heli i kuma makota kha hundza mamazala hi malembe